Srdačan vam pozdrav, poštovani gledalci, i dobrodošli u još jedno izdanje BNM intervjua. Moj današnji gost je legenda jugoslovenskog nogometa, bivši nogometa Željezničara, Sošoa, Nim Olimpika, bivši reprezentativac Jugoslavije za koju je nastupio 54 puta, pritom postigao i 4 pogotka. Jedan od ljudi koji su učestvovali u osnivanju nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, bivši selektor našeg nacionalnog tima i siguran sam da sada svi znate da se radi naravno o Mehmedu Baždareviću. Gospodine Baždareviću, hvala vam mnogo što ste prihvatili naš poziv i evo dobrodošlica u našu emisiju. Pozdrav svima koji gledaju i slušaju, pozdrav vama svima da ste se sjetili. Drago da ću imati priliku da kažem nešto onima koji se sjećaju i koji još uvijek pamte meni kao igrača, selektora i kojima će biti sigurno drago da me vidi, a i onima koji neće, glavno reći ono što mislim. Naravno, naša dužnost je da vas, da kažem, otrgnemo od kandži zaborava. Vi ste jedna legenda i to će tako i ostati. Evo, spomenuli smo neke značajne momente iz vaše karijere, ali skoro sam siguran da ćemo se složiti da je uvijek posebna priča nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, posebno kada se radi o trenerskoj karijeri. Vi ste, evo, statistički i najuspješniji selektor kada govorimo o broju osvojenih poena po utakmici, dakle, koju ste vodili. Najuspješniji ste selektor od svih dosadašnjih. Pa sigurno da je lijepo čuti to što sam sad čuo, u stvari znam i da sad kažem da sam ponosan i sretan što je taj moj život u reprezentaciji Bosne i Hercegovine bio jako dobar, jako značajan i statistički sigurno da je nedostajala, da kažem, ta završnica da odemo na evropsko prvenstvo koje smo, mislim, zaslužili igranjem i sa onim što smo pokazali tokom kvalifikacija. Sretan sam da smo učinili, kažem mi, ja sa mojim stručnim štabom, mnoge stvari koje su bile pozitivne u tom momentu i mislim da smo znali da osvježimo i reprezentaciju i da imamo jednu viziju. Nažalost, nismo išli dalje od 2,5 sezone. Mislim da je trebalo još malo vremena da stavimo sve stvari na svoje malo jače temelje što se tiče budućnosti, zadovoljan sam i još jedan put sretan da sam bio dio svega toga i da kažem da je statistika pozitivna. Da. Bilo je zaista nekih zanimljivih momenata, evo ne zaboravimo ni osvajanje Kirinovog kupa, ni nekih značajnih pobjeda, afirmaciju određenih igrača. Da li su to zapravo momenti koji se posebno sjećate iz ovog perioda? Pa mislim da sad se ovako, da kažem, distancije nakon par godina, mislim da smo jako dobro igrali. Mislim da imali smo i jednu ideju kako igrati, kojoj organizaciji, na koji način. Mislim da su te utakmice protiv Grčke, da utakmica protiv Španije, utakmica protiv Sjeverne Irske, protiv Izraela, protiv Belgije, osvajanje Kirinovog kupa, da su to sve pokazatelji da reprezentacija imala svoju glavu i rep, da imala jednu, da kažem, jasnu viziju, strategiju kako igrati, kako se ponašati. Sad trebalo je tu još nadogradnje, mislim da još jedan put, da su momci koji su u tom momentu bili reprezentaciji dali sve od sebe. Trebalo je još malo vremena da se ovi mlađi igrači koji, da kažem, ja sam pozvao reprezentaciju prvi put i Gojaka i Radeta Krunića i Duljevića za jednu još, da kažem, afirmaciju jaču, ali ja se nadam da ljudi koji su došli i koji dolaze poslije mene da će učiniti sve da fudbal i nogomet Bosne i Hercegovine ide napred drugačije. Da, naravno, želje su nam iste, ali evo kao i u svakom mandatu, tako je kod vas bilo nekih loših momenata. Evo, dakle, ta nesretna utakmica jedna i druga protiv Grčke, taj baraž protiv Irske, poraz protiv Kipra i nešto vas moram pitati, tada su se zaista pojavile različite informacije, razni natpisi. Jedan od njih je glasio da su vas, uslovno rečeno, nakon tog poraza protiv Kipra, igrači prodali. Kao prvo, mene ne mogu prodati i teško je prodati. U životu se nisam nikad prodao, vi znate na što mislim. Da li me međutim, ne mogu ni da pomislim, znajući, poznajući, cijenim izuzetno te momke, volim ih i mislim da jednostavno ne mogu da stavim sebi tu u glavu da je to bilo uopšte moguće. Iako su takve informacije dolazile sa vrlo ozbiljnih strana. Ako je to tako bilo, neka ide onima koji su to učili na savjest. Ja radim moj posao na najbolji način. I mislim da je teško bilo zamislivo da nakon 2:0
možemo izgubiti od reprezentacije kao što je to Kipar. Ove druge utakmice sa Grčkom, 97. minuta kada su izjednačili, mislim da je bilo onako i odluka sudijskih koje nisu bile baš, da kažem, u našu korist, ali još jedan put sve smo dali, mislim da je bilo puno srca, da je bilo puno investiranja u svemu tome. Nažalost, malo je nedostale sreće da možda napravimo nešto veliko što je bilo u tom momentu, ali ja sam zadovoljan i sretan što smo radili, mislim dobre stvari, ali ostavit ću to drugima da ocjenjuju taj moj rad i te moje realizacije. Da, evo počeo novi kvalifikacioni ciklus, dobili smo i novog selektora, riječ je o gospodinu Ivajlu Petevu. Vi ste također bili jedan od kandidata, ako se ne varam, svoju kandidaturu predali ste službenim putem maila preko vašeg advokata. Da li je bilo nekih kontakata ili razgovora sa čelnicima Saveza? Nažalost ne, mislim nedostatak poštovanja prema meni kao jednostavno jednom kandidatu, ali mnogi ljudi u Savezu ne znaju ni šta je poštovanje, ni šta je respekt. Mislim da je bilo u najmanju ruku normalno i logično da me neko nazove da kaže sam ja bio kandidat na jedan legalan, jedan sasvim normalan i jedan pristojan način. Ne bih govorio o mojim kvalitetima, odnosno na kandidate koji su bili. Međutim, problem je kako se godinama bira selektor u fudbalskoj reprezentaciji Bosne i koga bira uopšte. Ja, nažalost, moram reći, sramotno je da se tako bira selektor i ljudi koji ga biraju, mislim da oni nemaju ni blizu, ni kvaliteta, ni kompetencije, ni karizma, ni iskustva da oni mogu odlučivati i birati selektora ili da oni odlučuju u sudbini Dušana Bajevića, Ivice Osima ili svih tih kandidata koji su bili na spisku. Prema tome, mislim da su to stvari, nije bitan sad selektor koji je izabran, nego je bitno kako se bira i koga bira. Novom selektoru ja mu samo mogu da poželim sve najbolje i da uspije u svom radu, da donese ono što očekujemo svi od njega, ne samo pobjede, nego i ono nešto drugo, a to je jedan ozbiljan rad, ne samo za danas, nego i za sutra. Kada ode, da ne kažu ljudi, ostala je praznina, još jedan put ja mu želim sve i učinit ću sve da mu pomognem ako neko od mene traži to. Ali još jedan put, ko odlučuje, ko određuje i ko izabira i na koji način. To su stvari koje jednom za uvijek moraju da prestanu da se radi, jer to je prvo neozbiljno i da kažem, to se samo radi u Bosni i Hercegovini. Da, evo počeli su same kvalifikacije. Da li ste pratili ove utakmice gostujući remi protiv Finske, nakon toga remi u prijateljskoj utakmici protiv Kostarike i okršaj sa svjetskim prvacima na vašoj Grbavici? Kako ste vidjeli ove utakmice? Da li se može vidjeti već neka promjena, da kažemo, evo mi težimo nekim promjenama već godinama unazad i svaki narodni kandidat najavljuje neke određene promjene. Da li se već može vidjeti neki pečat ili... Kao prvo teško ga je vidjeti za tako malo vremena i mislim bilo koji selektor da je došao u 7 dana treninga, onih efektivnih dodira sa igračima, vrlo je teško vidjeti nešto novo i uglavnom sve što se odigravalo to su, da kažem, igrači odradili taj svoj posao na dobar, ja bih rekao jako dobar način. Mislim da će trebati malo vremena da vidimo u stvari ono što novi selektor može donijeti. Način igranja, organizacija, način selektiranja, odnos prema igri. Šta novo, to ćemo vidjeti. Mislim da to reprezentaciji treba puno, da kažem, još više ozbiljnosti i odrediti jedan način igranja i ne mijenjati ga. Što se tiče ovih utakmica koje smo vidjeli, svi smo zadovoljni sa onim što smo vidjeli, nismo zadovoljni sa bodovima. Nedostaje bodova, iako igra protiv Francuske i Finske, pogotovo utakmice, bili smo svi zadovoljni. Ali mislim da za budućnost, za buduće utakmice mora se razmišljati isto tako i o rezultatu. Mislim da će selektor sada nakon 2 zvanične jedne prijateljske utakmice imati vremena da dobro analizira i da napravi jednu strategiju za ono što nas čeka, jer mi moramo pobjeđivati ove protivnike, to su Ukrajina, to je Finska, Azerbejdžan. Kazahstan. Pardon. Mi moramo pobjeđivati jednostavno. Znači, tražiti način igranja gdje ćemo biti efikasniji, gdje ćemo biti puno konkretniji. Ova utakmica sa Francuskom daje nam za pravo da se nadamo da možemo, jer smo pokazali da možemo biti jako čvrsti, solidni i da možemo i da neutrališemo jednu ekipu kao što je Francuska, iako u Francuskoj svi kažu da Francuska igrala jako slabo.
A ja ne bi htio da time umanjim jako dobru igru, našu i pametnu igru naše reprezentacije. Znači, moramo se spremati da pobjeđujemo. Jednostavno, jer u kvalifikacijama to će biti najvažnije. Evo, da, uzevši sve tu obzir protivnike u grupi, sami rasplet situacije do sada, koji je naš krajnji domet? Moramo tražiti drugo mjesto. A kako? To je znači protivnici, moramo se naučiti da pobjeđujemo one protivnike koje možemo i koji ćemo u jednom momentu morati pobijediti. Prema tome tražiti drugo mjesto. Jako, jako teško. Svi znamo kvalitete reprezentacije Ukrajine, Finske, Kazahstana. Mislim da neće nijedna utakmica biti teška, ali na nama je da budemo onako dobri, solidni kao što smo bili protiv Francuske i mislim da rezultati moraju doći. Svakako, nadam se da neće biti povreda, nadam se da će igrači koji su u reprezentaciji igrati, da nećemo imati onih problema koji su uvijek, da kažem, nepoželjni kada dođu tako važne utakmice. Da, evo ja vas moram pitati, također vi ste jedan od selektora koji je izuzetno zahtijevao agresivnost, odnosno radio na agresivnosti. Mi zaista imamo jedan gorući problem naše reprezentacije, a to je problem agresivnosti, pristupa, pa evo neću reći motivacije jer je vrlo nezahvalno govoriti o motivaciji kada je u pitanju nacionalni dres, ali jednostavno te uslovno rečeno male utakmice tako lako izgubimo, dok međutim protiv jakih protivnika pružimo izuzetno dobar otpor. To je sasvim normalno da kažem reprezentacije koje igraju protiv boljeg od sebe, koji igraju protiv tako velikih fudbalskih nacija, da je motivacija puno jača, puno veća. Međutim, to nije stvar da mi, kada smo u reprezentaciji, moramo stvarati tu jednu atmosferu jednog nacionalnog naboja, jednog patriotizma koji ponekad i nije dovoljno prisutan u našoj selekciji. Mora se on stvarati, a to ga stvaraju ne samo ljudi u nogometnom savezu, nego jednostavno javnost, medija. Mislim da ta agresivnost mora biti maksimalna. Ima stvari koje se moraju radikalno, koje sam ja pokušao i krenuo mijenjati u reprezentaciji. Jednostavno taj odnos mora biti drugačiji. Jednostavno ta želja za igrati za reprezentaciju, ona mora biti takva da jednostavno vidimo prave borce. Kao prvo to, pa onda o motivaciji ne smijemo ni govoriti, ni pričati. Onaj ko nije motivisan da igra za reprezentaciju ne treba ni da dođe. Sad to trebamo sve i prepoznati, što nije nimalo lako. Prema tome ima mnogo stvari, ali najvažnije će biti da oni koji će biti u reprezentaciji, da su u pravoj formi, takmičarskoj formi i da jednostavno mi nemamo drugog izbora nego da moramo pobjeđivati, pogotovo kada se radi o kvalifikacijama. Da. Evo ja ne mogu da vas ne pitam pred kraj i o vašem željezničaru, klubu u kojem ste proveli pa dobar dio svoje karijere i za koji ste nastupili, pa čini mi se preko 400 puta. Željezničar slavi 100. godišnjicu ove godine, dakle 100 godina postojanja, jedan veliki jubilej, ali je zaista u jednoj rezultatskoj krizi, financijskoj krizi, ali evo kada konkretno govorimo o rezultatskoj krizi, nešto nezapamćeno da željezničar 7 utakmica odigra bez pobjede, pritom u 5 ne postigne ni pogodak. Ovo govorim uzevši u obzir da željezničar nominalno ima jedan od najboljih kadara u ligi. A sigurno da nije normalno sad. Sigurno da takvi periodi su sasvim normalni za bilo koju ekipu, za najbolje ekipe svjetske imaju period koji je jako komplikovan. Međutim, treba sve učiniti da on traje što kraće. Međutim, to se izgleda odužilo u želji. Želja već godinama u krizi. To ja moram... Jer ja to vidim sasvim drugačije. Želje u krizi, finansijski, sportski. Želje bio i za mene osnovna institucija koja stvara fudbalere, stvara ljude, osvaja i ne osvaja, ali uvijek ima jednu zamišljenu ideju, ima jednu zacrtanu liniju stvaranja igre, stvaranja igrača. Međutim, to se godinama malo, da kažem, stavilo u stranu jer su na prvo mjesto stavili se rezultati. Kako izaći? Mislim da Željo mora, da kažem, da promijeni radikalno jednu strategiju kao što su to učinili drugi klubovi, kao što je to Sarajevo, kao što je to u jednom periodu bio iz Rinskih. Željo za sebe ima jednu armiju navijača i ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i širom u svijetu. Prema tome jedna drugačija strategija stvarati
rezultate, a međutim stvarati i ne dolaziti u ovakve situacije da odjednom se desi da nema ništa ni na terenu, ni oko terena. Prema tome, međutim, to su stvari koje se ne mogu promijeniti za 7, za 15 dana. To su stvari, da kažem, organizacijski, i mislim da se to da se želja mora dići na jedan veći nivo u kojem se napravi, da kažem, prava financijska struktura i poslije toga ona sportska struktura, jer želja mora izaći u Europu i mora biti u Europi, da kažem, ekipa koja će s vremena na vrijeme napraviti dobar rezultat. Prema tome, to su stvari o kojima možemo govoriti 3 dana, a ne 3-4 minute. Prema tome, ja jednostavno želim da Željo ponovo postane ono što je bio godinama. Ja neću pričati o mom bezbrižnom djetinjstvu i mladosti kada sam proveo u najbolje godine u Želji, koji mi je dao sve ime i prezime. Međutim, mislim da moramo malo da razmislimo kako je to bilo i prije, ne samo prije 3 godine, nego i prije 20 godina, jer jednostavno Željo, kažem, mora da razmišlja drugačije i da promijeni radikalnu strategiju svoga funkcionisanja. Da, evo, uzevši sve to u obzir, ja znam koliko ste vi zapravo vezani za taj klub i svi mi to znamo. Da li je nekad postala inicijativa ili želja sa vaše strane ili sa strane kluba da se dogovori neka suradnja i pomogne željezničaru? Pa mislim, Želji ne treba pomoć, Želji treba samo ozbiljni ljudi koji će raditi i koji će ući u jednu lokomotivu koja ide naprijed. Ostvariti ono što od njega očekuje, da kažem, klub. A to je ono što sam sad rekao, da je bilo inicijative, da je bilo kontakta i stalno ga ima i stalno su moja jedna životna i, da kažem, želja je bila, dok sam bio još mlađi, uvijek ima jedan krug, zaokružiti krug, vratiti se tamo odakle se krenuo. Ja jednostavno mislio sam da će to doći jednog dana u malo boljim uslovima, međutim, onda kada sam ja želio, oni nisu želi, kada su oni žele, ja nisam bio spreman i tako dalje. Mislim da u ovom momentu je jako teško o tome govoriti, iako jednostavno ona postoji i da li će do toga doći, ja ne znam. Iako bi ja volio da nešto napravim, da kažem, veliko. Šta je to veliko u Želji? Ništa titule, nešto drugo, jednostavno da napravim možda taj nekakav iskorak, da Želja postane drugačiji, jedna prava institucija fudbalska, kao što su postali neki klubovi u nama u komšiluku. Da, evo mi vam svi to od srca želimo. Jedno pitanje sam možda propustio da postavim kada je u pitanju reprezentacija Bosne i Hercegovine. Zašto postavljam vama? Zato što ste uvijek bili bez dlake na jeziku i moglo se sa vama pričati o svim temama bez ustručavanja. Bilo je zaista raznih, da kažem, pisanja, govorenja o svemu tome kada je u pitanju posebno period gospodina Bajevića, Prosinečkog i tako dalje, o pozivu igračima. Kakvi su stvari to, da li postoje menadžerski krugovi i te stvari za koje se baš mnogo i ne zna? Da li je toga bilo možda u vašem mandatu ili... Kratak odgovor. Kao prvo, u odnosu na ove ostale selektore, vi znate odakle sam ja, da je moj život počeo iz Sarajeva, da poznajem dovoljno ljudi. Jednostavno, oni nisu ni smjeli da se miješaju meni, iako je bilo pokušaja. Mislim da to nisu priče za malu djecu. Nažalost, ima puno menadžerskog utjecaja i kod izabiranja selektora i kod izabiranja igrača. Zato jest upravo to ćemo vidjeti sad šta će se dešavati u narednom periodu. Nažalost, to je tako, svugdje to u svijetu postoji, međutim kod nas je to, da kažem, prešlo nekakve granice normale. Prema tome, mislim da je to u stvari je zadaća Fudbalskog saveza. Zato sam rekao koga bira, kako ga bira. Ne bi ja sad kritikovao, najlakše je kritikovati. Međutim, mi moramo poboljšati i drugačije određivati mnoge stvari, ne samo u reprezentaciji, nego uopšte u fudbalu. Prema tome, da toga ima, bilo je prije mene, dok sam ja bio, mogu da vam garantujem životom, da nikada, iako je bilo pokušaj, nikada nijedan igrač nije bio pozvan zato što me je menadžer pozvao, niti će biti pozvan ako nekada ponovo budem selektor bilo gdje. Prema tome, moramo te stvari, da kažem, očistiti u reprezentaciji, oko reprezentacije. Sigurno da ih ima, još jedan put kažem, mora da Fudbalski savez
javnost bude spremna da kažem da učini sve da toga ima što manje, jednostavno ga nema. Da. Evo vi ste slobodni ste, čini mi se, već nekih mjesec dana bez angažmana, sporazumno ste raskinuli ugovor. Sada, ako mogu reći, vagate ponude, odmarate u svom domu u Francuskoj ili tako? Imam vremena da razmišljam, da imam ponuda i imam neki, međutim da su se polomili oko mene, sigurno da nisu, ali volim da dođe jedna prava ponuda, jedna ozbiljna ponuda gdje mogu da pokažem sve svoje kvalitete, ljudske, fudbalske, trenerske. Za sada sve te ponude su bile, da kažem, ili kratak period ili zemlje u kojima ja ne vidim sebe, prema tome želim bi ostati u, da kažem, fudbalskoj Evropi, ako je to moguće, ako ne bude moguće, sigurno da ću tražiti ja nešto drugo. Ali uglavnom, za sad imam vremena da razmišljam o onome što da kažem, najviše volim, najviše to je fudbal, u mom poslu. Nadam se da će doći to prije nešto ozbiljno i što će zadovoljavati moje fudbalske, ljudske ambicije. Da, mi vam od srca želimo mnogo uspjeha i sreće na tom putu, a prije svega mnogo zdravlja u ovoj situaciji koja je zahvatila cijeli svijet. Meni na kraju ostaje da vam se od srca zahvalim, zaista sam uživao u ovom razgovoru i zaista, evo, mnogo vam hvala. Ja vas samo da vas pozdravim, samo da kažem budete živi i zdravi, sigurno da je ovaj period jako težak. Ne samo za fudbal, za sve ljude. Ima puno važnijih stvari od fudbala i kažem jednostavno da budemo svi živi i zdravi, da ovo što prije prođe i da pričamo svi o ljepšim stvarima. Naravno. Vama, poštovani gledalci, također hvala na vašoj cijenjenoj pažnji. Ostanite i dalje uz naš i vaš BNM.